Loncat guys sapinya guys. Diwawancarai aku. Selamat pagi Pak. Mas Roy. Aduh, sapinya lucu guys. Waduh. Ini guys. Digendong. Sapinya digendong. Digendong elek. Sapi lucu-lucu. Gendong lek sakit lek. Gendong. Wih. Karena abangnya warna abang ini. Sempurna muda, Pak. Ini anak muda. Wah ini gedenya kayak penton ini guys. Tangan sapi ngamuk guys, serem guys. Nah serem ini kopat kakek. Waduh. Materi lor. Ngasih cepol. Nanti jebol guys, palangan guys. Kalem. Up. Oh iya. Sampai jebol palangannya. Ah, kenongan itu ya, Bos. Parah guys. Wah, menegangkan guys ini guys. Bahaya ini. Waduh. Mas. Waduh. Iya iki lor. Dari sing kae sing oleh kali. Man. Waduh, tali nih. Mas. Sing tenang. Aduh. Ora apa-apa. Wah, banteng guys, ini yang pertama. Waduh. Yang terakhir guys. Mas. Maaf guys. Loh, Bapak emang parah. Sebenarnya sapi ini malah. Bapak itu buri tak ini. Woi, mantap guys. Sapinya cukup bulat ini. Bakalan keren ini. Api Bahmen. Bakalan keren. Mantap guys ini guys. Tanduknya keren ini. Mas.
Wih, keren guys. Mantap ini. Wih, Japrank guys. Yang satunya nih raksasa ini. Jentet piye iki? Rame banget ya. Sekali itu ada yang jentet guys. Turun guys. Tali sih. Mas mantap. Kabeh bae. Arep kabeh bae. Ngene sing direkke. Arep kowe ngarep. Wah, label. Waduh lah ini. Sapi beringas guys. Kayak stase. Cepet manuk e. Manuk piye to wedok? Mas. Wes. Sapi pakai ski. Keren guys. Waduh. Sikele ketalo sikele. Piye mau? Waduh. Wetet. Kedoni. Waduh, keras guys. Waduh. Keras kok. Waduh. Ngeri nih.